Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Phlim pengop kabadai ka Phlim khasi kabalayat yeu bah. Ha kini kisnam beladap. Kan salek ben pen Biang, ha Bijou sinema Shillong. Naduh ka art pusau Tarik mentau benai Nailur arjar puwei. Hadin baka sorkar jela kala sya yaki sinema men Biang. Hadin ke jingkhang dam ka ba arsin. Namar ka jingwan Biang ka klam coronavirus. Kapor pen kene ka Phlim pengop kan long laisen ha kasisngi kata. Ha kapor khatwei chiteng men step 8 baje janmet batsan baje janmet manla kasngi. Ya kene ka Phlim la direct da usamla kiki garot la ak da upira do tedong yarap biam kum kiting shop bat ka trezi basaya moy kum kapuron bala penmi da uba emdor suciang kumta uba emdor suciang ulah kerpat yaki pajba kamtam kitu ke bait yaki Phlim khasi bakini wani kujat Biang ha Bijou sinema hadin kato kat ne benai bakila syong hayeng handrai da ka jingwan pet yaki Phlim pengop kan penjat haj yaki haba kila terai baro shi tayaw. Kalong sisya ka kam ka bas ngol ngok sibun ya ban yo sngowi kani ka kupo haba man la kasi ujumi ne ye mane cha kelas tip siano mo ne haba ka kelas kumta Vicky em tìm chạy ya nga Kay gani? Sumpah mbak ingat papa ngalap kelas siya. Wadong kuslai. Ya kita keke para ngala soto Hima.